Tisovue, Gesù Cristo, Urhagalizanu, Vorgabate, Kelusiawe, Sio Tiepo, Tejamengudi, Vorgaba, Soro online nu, Kezediugo, Kepakro Kababate, Ukeninu, Peteziliwe, Nipubugo, Rasho Mato, Petenuzo Zapu, Chiliatina, Gesù Tio Ucha, Kemejilia, Pozie Ncha, Kemesalivi, Pojo Kevikuonuo Zulitio, Sirono Pomedovice, Silitio. O Kezedi Taligro, Keze Keliliana Talikukri Wadi, Hitata Po, Pome, Pobu Pomado Chili. Cheliko Fatata, Tenin Pugaza, Jehovah's Akeko Muajozo, Anue Popelia Mu A Akrohilit, Taya, Sidi Amelue, Bon Nitorba, Mu A Zali Se Po Tezitio, Si, Nipu Arfa, the Hermun Mengudi, Givoria, Ugopo Dieho, Nemanozori, Gelit Shatume, Zaliku, Po Arafa Menguya. Rasho Chilinu. Yeah.
go sia thali de ke se ke li do me Zidi KECHA TSALI KETHODIE KEPHRÜ FUTSE SHIRO UNDU Dio CD Lerdi KEPHRÜ FUGI PUSHNDI LERBASHI SUGOI CD KEPHRÜ FUGI KROGILIE SUSRETSNABA SHIRO GO NDUZO SHIRIGO KIHUNU KIGRUPO TENUSHO GETZE SUSREZE KESIDI BA SLA KEZIDI ANYERO KONGULIE NO KIGRULARI CHASE Shirotie Jedo Tefu Kroto Kodi Dotsara KEHOU Padi Japutsde Mongolari Chasanaba Mo Jepu Kesekim Hidi Ketije KEPHRÜ FUTSE Ukejoke Mugo Pravi KEPHRÜ FUGI Tenusho Gebaki Kruvar Krase Tefu Kroto Lavar Kase Shiro Jedo Gershom Hatogolari Chali Dingo Kesidi Kenuridi Kechatsegili Tselenome Hallelujah, Keto Gemsa KEPHRÜ Mbejewe no Kitede Wongo Kring Mijega Nipo Jedozo She Notiso Gesa Gemasa Gevi Hoso She Kabiego Tsha Gevi Geshrote Ja Kabiego Tsa Hibuno Shidi Heto Tseli Lerdi Tie Nsholi Kivi Nipo Monoshoke Ba Nipo Potipo Makere Ho Kabiege Tsalam Bejet Torwe Apo Higon Teja Kivi Hogo Mulie Samoli Nipo They no Kite Wego Krishi KEPHRÜ Hego Bosuko Hierokrake Salasidi Ntezi Gilichili Nipo Hetsaker Nyobian Sakeli Utsilichi Nipo di Hinki Chaya Vogitati Gunozo Shirino Nipo Go Kawamo Anipo Higon Kino Petzeto Getaki Zo Shirino Higo Zesi to Yazo Higo Feba Yakets and Nipo Kepenyo Fawes La Hinsat Seaway Jo Nipo Jedozo Shego Lerkili Kim Hidi Ntejago Lanke Vigo Lanke Krigo Lanza Seya Jo Nipo Higo Nipo Shotorgets Lano He Nimedo Dizenrito Limodaya Nipo Mumijidis Lano Kejoke Mugo Ifashe Higo Tsechi Hego Nipo Kri Lasidi Hibuno Shidi Nipungi no Tiezo Shego Checker Nobian Selidingi no Kejoke Mo Anipo Vagilie Anipo Tejaso Mukili Chilie Hibuno Shidi Nipungi no Tejake Sangu Lakili Chili Dozo Shidi Hinki Chayawe Apo Shego Tie Tenusho Gebaki Cruzo She Kabim Pelesia, Aniro Congulia, Nipo Teo Tepi Mesidi, Unushodi Bagazati Honozoshi Nomishidi, Kakoka Saka Biogotsiji, Go Crazy, Ugotsapakoshi, Gotimikita, Dinutsalika Lonam Hapetitalia Wesla, Jedoni Boki Crew, Nipo Teta, Gebaki Cruzo She Kabim Pelesia, Mumi Shidi Nipunon Toko Mehipilie, Nuneo Kabiogotsha Shotie, Ugo Nipoki Crew no Teta Babo Metogeda Honozoshi non tolerdi, Ugo get Tutsiliji Nipodi Hinki. Chaya we shidi ngupunuzo shewingi no anipo camera Mokeni ungula lidi to lavo ki litili chini pudi hinki chaya shoche dote fo kotozo she kabim pelesje badi dotsara ki hunu ko boja potili ki vi poti susere kapi ko tsake slam peje no go se pejaza ki lutili ko ginu no za yichili chini pomu ko buno zo shewi taja ke sanguli sho ki hu buno zo shewi ko japu go ginu ni pon taja ngu ki litili mo ki hu ni pom kotoni do no zo shewi ya paroge za buno zo shewi sa ko ki litili chini pudi hinki chaya we shoche do ni po ko porshi ke no shola lavodo jeni po hego kersham matoko zo she kabim bele lasia non dong mi jidi ler hego to no body hego me po ke tsani po recheke salasa ke ni po shiro partly so da ke ba pette go zo she non to KHISE tsepe ko se hebo hinu ke tosin no shoke li tsali japu tse ke li tsali jidi he japu matoko gi no ni po nza bo za po za yo cheli mo e ke ho bu no zo she ntecha ke sai ngo ki li tsali chilin ki chaya joje do ni po mi online no zo she hego zedi ke ho ba minchi no jabi eso ko haritse se ke Silici, bette gobunuri sidin tejake sangulie, monipo bahuye goche do ko pastor zo she kabim pele lasje, anipo ndie sevodi ko petaso do geba, anipo hego cross hego
Rutsa Higortsa Salasiji Bukinuni Budihinki Chayawe, no Bukin Helie, no Posepa Jasa Giliotzilie, Mier Bobunushi Niputi, Metodi Lakets Society, Mohigobu Nipu, Tejago Lili, Ziv, Badahi, Nipodiri, Pakivitsa Gazino, Njapu Kelunu, Hikobu, Toki Sasakiliotzilie, Niposiji Kelunus or Shehikobu, Tupe Visasakiliotzilie, Nipudihinki Chaya, and Nipo non tolerdi Kiriano Telaketso, Hego Kakasili. Higo ginu ni bono Zuyie tsegilio tselichi dim habete kavin ke krejino sesedi hakilio Christas anu chashi awe. Amen. Ba prela levide. Ura gilio ni bujisu Christas anu ningo vorke ba pete ke lu ke tsesu tsela sejie mo ke pushipuri ugo jedono Teria totsedi homieleri ki huba liro kininu no ni gozeki li society ya mo vori to tigo no zo sheri vori he gozeki prokralaji ke sedi nyoki pushiyawe mo je do kersho mata go pette no ni bobo jasa shiro ke pinyo faza boza poza yo cheli tena nyopije.
지도 결소마초 우리게 그리게는 자부책에서 베텔라 그때지 비우게 변화 fut자we 지리 결소마도 찔라서거든 니부부 그 제바디 자비우고 마도 베템호 서사시게를 치레되냐 딜레스는 typique bagimhe KECHA Zuyie mo KECHA chago apresidi ugo sedi chagelisu chilido Buddhism medzia KECHA la chado ugo chido kezidi Buddhism liro kijunu nanya kemeye togodo no dio mo rekridi memi keja nanya pengu wasi temie KRÜTA hidetata million nanyo ho medzia mo DIEKEPU me million se nanyo ho no vorlia Europe no nanyo ho memi ke krato mo ke koto siyo liro France Buddhism nanyo ho liro kedze kedimie po no Siddhartha Gautama Sedesha Hindu me nanyo no par ke chopo Gautama pomhono no hacha dienu Temi kiriro sa pato pomogeje ngu sala poe poke diba khawadi von hatsanu meditation chatuda hautiki poke to penetrate chiliasi sala po se buddha pocha kije ke to ngu ke liu si buddha si jigo ke krachatie southeastern asia mo pacific nu loya Ukonanya pataye kechu liro nune mo siya zi kechu. Buddha shekata tichi kripo siye Buddhism ri purhi ke kri kecha parte. Uko pele ya kechu liro timu kije temye mori namenye mori kunto chekesha mi puri bamo. Kijenu kemeji kechu liro umengugo peche ke wanu ngulido. Mutie kelhu ke vi mori kelhu ke re sej ke baliro vogeta kelhu no kikim hidil vorshi sunu che kelhu jakra mubasi takipo achie kelhu no hakesho chabaro ashie sie kelhu no tezuri me vitali viasi te buddhisme ke penefa fukecha chator bazo Japan mo Thailand siye hanye Buddhism nanje mejie keche kekrato deri mie 5% kipo Krista mi chuzo 98.4% Buddhist me Muslim mo Hindu me jino kepechengul lebaya Buddhist me 14% kipo rabi Krista mi se kese keche zoyasi Indian no Dalit me kekra Buddhist me chitajiasi KECHA nunya CHA ba ZHAPU liro kijunu Buddhist me bu Krista nune ke to mo Krista ginu ke la ke liu mule KECHA sili ke la chado kenyu Buddhist me bu missionary me ze ke sele ke la siro ugo bu jim ho ginu nuri Krista sili ke la chado Buddhist me Krista si ji chile ke ta ku bu tefudi ke peleno thale ke la Siro tefudi diligivu se jazash lekatula chado. Nagaland no Tibetan ko Siro Buddhist kepele mejia ke jakubu Krista diligivu sinja mun lekatula chado. Ugo kinya pastor Megozeno tie ugo ki ununu tefu go kroto vodi zotsara ZHAPU chege bagulare chalide zishe ndugo tenikesho dibu zege sege suri po pusri chalgeda la snila chamandado mogo che ke pesi ke shege mini Buddhism mejia ke chola cha mos yeche dongo pastor nipo di sefor de ke zasado sulago ke zedi chakeze chlidowe ke tole sunu haidi ukipuya munya azonu hakehu puri charo no ginu pobu zaye chlegetula asu chepe tsodo niko azonu hakehu puri charo asu chsozodo isi ke chati selevide ke KRÜTA ke Mesato mo ke koto hipo TSALI ZHAPU zaye peten mvie
no ke di kom ho ke diu munipu kom ho nipu nor sa Jehovah so kela ke listen nerbizo chele ke su rasole ke su sa noe hego salati do mozon lavori inki hego me jemalomu teja chaya mu na hego ke char na sa che nipu no hego teke zedi nipu jisu zanu no ki juno buddhism me jia ke chokola chaya nipu no chao ke to mo ke rirozo inginu no mora chake kripuri to moso kela keleso nor abuzowe salatie ki juno buddhism dan me jia ke chokobu no ne mo ke to krista ginu sikeli tsusuche sidi ekono ke krake ko betse betsasha ekobu chake to potu siliche kemeju siliche mumha to ke sho ke chogono no mo ke pumono no radikelie tsusuche ekobu jisu krista ginu no somoro kelakelie chake krit mo ke siliche nipu siro missionary mie tiki ju jegi ZHAPU chapito de buddhist mi ko bu dileki vi house li ko la missionary mi ko zeke sele ko to chakra je ukor je uko jimha gineri ko pengu je siro tie buddhist me dileki vi house li di krista si ji chele ke ta ko buri te pudi dileki vi house za shele ko la rofu chata rofu ke ko rofu masi ke te pu kape uko je di chayewe siro tie tibetan ko buddhist me ko tele tevachdi bor nagalen ke ba ko buri dile ke vi hausile morne pe uvichile munli le ke tula kula chaya mono ukor chsa moko seche mo ukonunu ke to tapi ko peke seche nipu siro hego chido ke second ready hego pastor la chaiwe nipu pochido ke to ke ri desevordi ke zashodo no po kruisile no po seshile sidi pobu ponidi ke tomoro fenno te fudi inja puchile siro heke hupo buzo shiri renyebi nipu heavy chaprelidi heke lono sedi heke lochata mo ke loke veloshidi te jang ke limechile dola no chido nipu jabise hego petets pressure chile mo pasrit zchidi nipu jisusana ke kromon te chayewe amen. Ugo chevoro pake muge tiresala logo nego pejiri keli damo KECHA chilido shiro nipo no ke ha ke ri ka pe ko KECHA harabimo ke shoro ke shiri ke mecha ke Nakhro ke vi ke shoro ko lari Peseye kishikini kini ke viteja jimbe ni ke cha jumukre mo ka sho petepie he tshe dihebuse heni le ke ja petela Peseye he ko chido ma yo sela vor nzanu ka shido je sedi nzamo inge di tsepe sa pe chavo ke le chiliche Jesus on Jehovah. Amen.
제도 KETHODIE 프로비에 KEZASH게도 리로 첼리코 크리보디 케레테프 쿠스쿠 헤테타 테프 누보 헤테페 소루 첼리코 크리보디 케레테프 쿠스쿠 헤테타 테프 누보 헤테페 소루 그죠 지호바 KECHA 바야 인디오 KECHA 티기 바테 인디 토스 테프 베테기바 노 기주 치시 무수 메티바조 Tie ketzori medola mapeteba peteri nkitomie zochila njonu anilie mochwe kemenga kiche nunu a kata zotyo am hakipuri nkele joko rokramotalilho skopie noe ache perishe an viezo akelaliche an kele joko zetyo fekelela kelye chikoe apeka watyo feba Deri awe no tejo kakishiko leba zotyo havitsi keche pete potela ba pre keche angu deri indie kakishiko we meyator kepenyo febo jabe podi prakishiko mo kerna pete mogi shichi Tisoviwe Jedo Gershonu Vor Akiha Ugo Kepekroba Deri Ugo Sibade Ugo Donu Kikrubo Tenusho Gaja Peteri Siba Mu Ugo Kihuburi Kikula Chabazo Mu Jedori Chalide Ndu Dr. Kevisiko Ugo Tsavori Po Nipugino Ligada Tiunu Kihuburi KEHOU chudi vor KEHOU chiketefu gasha u KEHOU migo vor pe vise gasha pete Peseye mu ni ke chagi amiro konguli zo shiri fer lavono mu nyu go mu ni ukikula chabaje ke se kazashia ugo kepesi ke chacha ke zinuri ugo sibade je do tefu go koto badi jotsara KEHOU ze kepekroba sala ni nunu ugo ZHAPU go la chabaje Jithie di bo ugo erkralasana living the word kepenyo fa die se lugasha su hapemvadi KETHODIE KEPU kernago sovorje mo DIEKEPU go kekrachatiliro ha hapemvadi kepenyo fa die se gazaba jidori ha hapemvadi ugo chili kribudi ketefa Hete fenu no hete fesuru au ha mohosana ba tiche creeping udi te thavagdagi 1517 je Protestant Reformation sedega ja ugo siba au ha putigro bonu kepu ka sri chia salani go peteri Protestant Reformation jese siba do Martin Luther Wittenberg Castle no 95 thesis ko gugasha sununu sede Mu Protestant KEHOU Roman Catholic KEHOU KETHODIE Medzidi hu mu taba mo ketala Martin Luther tadi tasadi Protestant Reformation kripa gada su hasiba haunum ha ke kra ke pulivi deri pechedi ke pugdo tiumo deri Protestant tradition nu ugo Protestant tradition nuli ro 5 solas iketsa pobaya The 5 solas of the Protestant movement. Mo hakohali ro kirioli ro sola scriptura, scripture alone. Ikecha KETHODIE Rabbi. Ikecha suha ugo hawa peleya. Hawali ro Protestant movement nu ugo kepele medzeke miyet thopengu ko pod pubade ho. Kinioli ro Solas Christus, Christ alone, Christar B, kelakeli kasli vi geja suha. Seuliro sola fide isi hakwaliro Latin nunude sola fide geja suliro.
faith alone kepele rabbi mu kepele nunu rabbi ucha kemia tholi ke to kepenya fam hojunu vorli ke to suha diuliro sola gracia grace alone ngu kemeje rabbi kela ke linguli ke to ai ngu kemeje ginur bizo ga za kepele su sia penguliro soli deo gloria glory to God alone Zuyie kepenya fa vier bizo u kelhunu ZHAPU Zuyie petese kepenya fa zmor shokaza chapengu hago ha city Protestant movement mjesedi kripar gaza suhangulie KETHODIE bi Kristar bi kepeler bi mu kemejer bi mu Zuyie kepenya fa vier bi igaza principle mori kelle pengu hago ha city Protestant Reformation mje savor mo series hago ha set sabaya tie ugo kezedi chakeriu mohosana ba sola scriptura igaza scripture alone ke kelamana how ha vodi chedo ugo bible passage je ke khega bala doctrine of scripture igaza doctrine bo baya Christian theology nu doctrine the doctrine of scripture igaza KETHODIE bi kepenya fa KETHODIE vi chizo mu kepele nu kelhula chatha kaza thozo kaza chigaza kepele doctrine bo baya mu how ha chido kezem hosana tha ugo Protestant Christians kolaro kepele nu kepenya fa di how ha kemia tho bo scripture is the highest authority kepenya fa die kerke thomo kemia thozo ga suha ngulie so sie doctrine of scripture how ha pravoro habo kepulaya ga suha liro scripture is sufficient more sho ga pette kepeli mila more sho ga pette ke thodinu nguli vi ga suhari kepuya so sie ugo doctrine of scripture kepugo vono clarity of scripture ga suhari kepuya KETHODIE nu wesi more sho ga pette mechidi ngugelie suhari kepuya so see the right of private personal interpretation Tieza Roman Catholic tradition tiu nuliro zievomie liethomiko micropo tozomoliro KETHODIE proliamo mu probie mieze kazaga suhatsliamo deri Protestant Reformation nunu se dedi kepelemie pete zo shwe kepenyu fadiu proligevi mu silegivi mu sohaliro kemesar fa ke koginu su silegivi su bagadala suri kepuya so sie doctrine of scripture nuliro scripture interprets scripture ke zabo puya KETHODIE pragazunu sigazunu ukeleu kiri KETHODIE bunu KETHODIE vatsamor shogaza suha kepuya KETHODIE num habo sile modaro KETHODIE nu kekribonu Selhou how ha zeke kegashigi no wesi metsuko legivi scripture interpreting scripture haigaza krobo sedi doctrine of scripture no kepuya muchi do ugo ke zedi kepenya fa die her dearly gamo the unchanging word how ha kepushna tha chili ke budike tefa hete tha tefa nu hete fesu kepenya fa die her dearly gamo mu wese mo shoka pette kepenya fa die ngulia ga how ha kepushna tha chakiri uliro kepenya fa diewe ke chachela Khate God's word is settled eternally verse hete tha tefu nungugile Jehovah ke chachebaya ndio ke chachetigi bate isi your word Lord is eternal it stands firm in the heavens ke chache tigi bate how ha haidi provodalivi deri hanum habo go lesson mo shoga uliro ke chache ke penyo fa diwe tigi bate pochai ki diboga pochai ki junu ke fuke buga ja her dida ga ja thauno ba mo de they her dear ligamo ke chache tigi bagata su hapuba settled in heaven God's word is settled in heaven it stands firm in the heavens pochai her dear ligamo su hapuba ki junu culture livi politics livi themi kelle themi opinion hago ha her dearly jaya
mu kizu joe dikezu suha kizu jo deri tigi kapenya fa ke batsu we dirlia mo musu hapuba mu kapenya fa di diuri dirlia ka mo thau nu ka ba po chae kapenya fa die ke chachela krukre jiga da su hapuba ugo keri ke to senu satane temyo ke dogaza if ke dogaza no KETHODIE pugaza poe tenufugi kapenya nyegi nyete ziunu sipo siri he isheme idi kapenya putusho deri satane if ke dogaza no kapenya po diesu ha pusho me idi if bunu kapenya die push metsa so bagata su ha question chala gaza ugo siba mutsiri so ha tawazo dopi so ha ugo petigi jiri voryazo mutawazo kapenya die no su pusho me kapenya die su ha ka thozo me idi ubu kapenya die question cha gaza ka zo gaza temptation su ha if giri vorga jam he jiri ugi su ha voryazo me ke krazo shui KETHODIE pradi si mechale modi kapenya ka zo gaza question cha gaza itsada ya de su ha liro kapenya kemesar fabu hadi prabaga mola mu kapenya kemesar fabu hadi progression kapenya die krukre jizo gaza wesu ha lili morsho salano keri kito tezu nu se di cheka zozo shiri ke showe satane kapenya diu perhebazo pelege momie scientists mi levi agnostics ko philosophers ko ke phumami ko titiu nu shiri KETHODIE bible kren gaza bible se kapenya die se ki yu gaza kapenya die pekawan gaza Kevilesie gaza tazia Tijen 1700 years vokataki 300 AD tigi Romigo emperor chagaba emperor Diocletian ketsupo poe Christian scriptures ko tugaba pette record chagaba pette pekawa do di poe thehiacha potchapahi ko ketsebie kepelemigo ke batchagunu sedi sacred scriptures ko kapenya die tu biega scrolls ko leso ko pette felidi thewa peka jiwa do di poe thehiacha pokeleki poe po mission how hat chphile ni he idile deri selemozo jiri kapenya die we metsabazo mu kapenya die we jiri grozozo memizo kapenya die bu sala dearly ke bo kapenya die bu u kelhunuri u kikrunuri u madzeu tsele mo shogaza swa lesheke ugo Baptist High School Peteri Siva ABCC segaba leski structure teacher kekra sevorde very west sebade sala structure auditorium structure ke we meti mogadala hruadi chika salada mo chike meti liviga idi kercha sigazunu u engineer micro boy suggest chika steel structure ko bosedi post structure reinforces ro TCMF pengu se savoli gi su hapuda sala building u vivalo mo capacity vi sega bala engineer go kercha di kenu ready building u hro modi steel structure sedi reinforce sala sedi basement nu po post kono po beam kono steel structure se reinforce ka siginu jie krukres sedi ugo building ke wetu ha selabade mo engineer go puga ka chanuri TCMF pengu ke jesa jidi hapori modi sevoli vigada su hapuba ke penyo die bunu umadze u foundation selimoli rom hapori ki junu krukremo ke su ha ki khedi teja ha hapu thade ki juer di religious de ke penyo die tigi nu krukreba gada su ha pochae ubunu ke penyo die gi thagele gi nu we krukre jigaja nguli vigaja su ha lebawe dearly ke mo ke penyo diunu thalike mo ke dearly mo ke penyo diubu u kelhu mo ki kru ma je chlike
thua kal hunuri haw hangu pevise ani chugi aki krunuri krukremogaza tike karize ke sevor u ke vage bugaza utte sabe luki agi sigaza tirize ke sevor deri hego ki krunu afa hego tazedi ti soja KETHODIE pragaza mo KETHODIE watsagaza su atsa sivor azri hawa pushwate musu halanu phake kranu ke penyofe uki kru bunu podiu prlie podiugi thagele ginu phake kranu ke penyofe aki kruri krogasha rogogasha su hari krabawe. God's word is settled eternally ke penyofe diwe ke chachela kukrede muwe ukelhu ke penyofe diu ginur bi kukreli ke do leshike chakeniu. God's word sustains all creation. Verse hete fe mu hete fe pono ke penyofe diu em hapete be kruseba hago ha point hago ha ke kheza gaza ke mheza gaza su achaba la ni go thosu go ha ugo thosu go ha leke bezeli morsho petteri ke khega ba su hangule ndiet thosa tepu pettegi ba no ki ju chsha mu su me dibazo isi tieke zori me dolam ha petteba petteri your faithfulness continues through all generations. You established the earth and endures it, and it endures. Your laws endure to this day, and all things serve you. Petteri nkitumie chaba. Kepenyofe ke die thoe pupo zogamo pupo sie pupo gibagaza suha pu. Mu kepenyofe diwe. Zuyie te pu gizogamo sedi vorga je pu go kiki yesamo shakaza mu ke penya fadiu ginu we unyo senu ye pete kukre vole givi cha hawa gir bibaga za suha ugo leshike ibrigo po senu pugaza po ginu ke penya fa zaya KRÜ mu poe ke penya fa ri tuzo mu hapet teri po die ke go to seba, you see. God's word sustains all things by its power. Kepenyofe diwe kogabala hapete ke khasegaba pe kusegaba so hapude musuho suli ro Jesu Christa ginu vorga so hanguli ugo petteri computer seya ugo computer gadgets ko seya mu computer nuliro invisible code bobaya nigo computer engineer go ha hasi bivise wado invisible code nguyaga mo ke puligan jagaza si cholegan jagaza code bo secret computer code bo baya mu computer ko pette code su haginu laptop nu livi tablet bo nu livi u phone nu livi invisible code how nu computer function se ya tajya code how ha pet jagawa mori code how ha ke krikeli u device ko bi pe shoya sala u computer no virus voya ga swali ro virus ko liro computer ko tu shikeni se ya bi ke krse ya idi u computer devices ko bi pe shoya sala no virus tu ke khali ga tla antivirus ko computer no antivirus ko se ga itse ya sikim hedi u ko KETHODIE no sigilie kitzu zo shuri ke penyofa ngu ka mo diu bu ke khase ga ba. So hangule, there's an invisible code of God's word that runs the universe, that runs and sustains creation. Ibrigo po senupugaza papeteri po die ke ko thyo seba. He upholds all things by the word of his power. Muslano peteri inkityo mezo chala isi verse hete fe pono. All things are your servants. Isaiah hidye te thanapugaza thae ruidaya nipu radaya deri ukepenyofa die ke chache bazotyo. The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Kepenyofa die hapete segaba pekku segaba muke khasegaba suhaleshike seuliro God's word preserves our lives kepenyu fdiwe pothemiko go sebaya ke pusipuri
point ko ke kheza phege za su chaba verse he tefe kinye he tefe senu pukza if your law had not been my delight I would have perished in my affliction I will never forget your precepts for by them you have preserved my life njonu anile mochwe kemanga ga junu a gada zotyo am hakipori nthatha diko or kramotali lo sugopi noe achpe rishe isi chili zoga showe kepenya fdiugi pokemera bat jigaja suha prasha kinri ka pugasha midi ugo doctrine of scripture no the sufficiency of scripture for life and godliness suha kipuya KETHODIE ukel hulari mu kepelelari semor joga pete bachizo esa mu kelhue kepenya fa digi thalelio kepenya fa suginu khili ga tyo putu voli ga to so hapusha Timothy ke new se KERÜSUO ke thenya ki ha KETHODIE zepu ga ja tu meche ga so hangule KETHODIE pete kepenya fa kinu hap praparzo mu su mi ke pethala mieta hita hoke dola mietche ke mezke dola jiu mi chathabie ka thocha shilige dola sidi u ke penyo fathe mietche ka ta ke hu pori chepe vibie phato ki vikhe ko chleya isi God's word gives comfort correction guidance and strength in our life God's word is sufficient. How leshike. As a ugo Koriten boom je pushwa tamokishi. Koriten boom liro World War II tigi Nazi go concentration camp nu ke diet saga zafbo. Po ke diet saga bagi pekridi ke penyofa dia Bible suha podinu podinu voliesi. Po siezeva concentration camp no body sieta popori potivora pokri bamoda idi po pori concentration camp no sieta don he idi po su lady podzi buga bati bunu Bible yo popoji no volie mo poti son he Bible yo prodi Bible KETHODIE bunu ke penya fadie ko bunu pot ke thefuli mo po testimony no puga in total darkness in my life God's word became my light you see ungwa ga junu poe poza thuke potiche thuke krwa ga jobonu nu pobunu concentration camp nu po release chwa sidi po kenyo ke penyo fadie sedi ZHAPU ke zachaga sa ugo koriten bum jesi siba ke zinu o camera je chigata tiunu ju ke penyo fadie or gosia ga za God's word preserves our lives. God's word secures our relationship with Him. Verse I am yours, save me. For I have sought your precepts. Verse The wicked are waiting to destroy me, but I will ponder on your statutes. Deri awe no kagasha ajago lebazotyo. You see, I am yours, an viezo akalaliji, an diego zetyo fugilela, an viezo kepenyo feze kepero baby segaba chili zokashuwe chili tugashuwe. Personal relationship with God and God's word how hangusha kepenyo fa mu po diu zedi kepero pe su segaba poe kepenyo fa diu per si mu kepenyo fa diu tezet sabi gabala kepenyo fa diu ze kepero gaza how ha su segaza su hanguli God's word secures our relationship with Him where kepenyo fa ze kepero banhe ibari po diu per mo po diu gi thali mo liosa o relationship su hali ro superficial setali bide akia ke ba ugo mi ki hu bo shui ke pele miedi uto u leba levi de ke penyo fa die pragaza ke penyo fa ge die gi thagele su ha u kel hunum ha to ke mi thobo mo li ro
kepenyo fa ze kepro ga su ha ke zolo se di moi po khava di kepele mi tsabada le gi ki mi che su ha ngulie kepenyo fa diu ze kepro ga zo gi nu kepenyo we kepenyo fa mo zunu utha kim hi shi ke zo su hari si metchilia. God's word shapes our identity. How ha Allah me se a kelhunuri how ha Allah me se ke zo ha se ZHAPU chusna ba ke penyofa diuli ro ubunu hasigilie so har bizomo there it shapes your very identity thake krobo atho kelhunuri akroi gele thake krobo ke penyofa die utho usigili no utho uthau sigili no pokeme viki di bobaga gilamuna kizu keleu mu kizu feuwe poti petinu u keleu teshabielu chaha wazia the voice of the world and culture and the voice of our culture is so loud and deceiving us all the time. For example, kizuwe temiesa ketumo kizuwe ketumo igaza kelese di hobaya dei KETHODIE no metse michi di ngugile kepenyo fe por hinunu temie che ketugesa suha keri ki thopo me fe tinye nguli kepenyo fe po thopo hinunu temie che gasa mutse ketugesa suha KETHODIE nguli we KETHODIE no suha sile moli ro o ke zum ho gasi ki ma ke kra ketugamo hawa sedi unubi ke thatchwali gi visu hanguya sesie gizu morike showe poti petenu nosa ke shobu nke pumagobu pasebade you are a victim of your past igeza suha sedi uke khabadale gibi u control sabadale gibi sigeza suhanguli deri KETHODIE no kidi bonguliaga johan po kerkeni nungukile ugo petteri jisu pelele gadamie kepenyo fen nyotsa gada suha metsamichidi ngusha we are children of God sesie micropoliro akelhuso pochaba mole mezeke medzeke siki asake methozole idi uto self esteem bamo gada siketseri baya deri KETHODIE moho kesiki pitor keriu po kethe thano kepenyo fe ponyo Yesu Christa zinanu ugo mi popo gaza khli gada mo ugo mi popo gaza kepenyo fe mhozunu pomare thorzo gaza so hapu je keklamun Yesu ziese di ugo khli gada la musala ugo petteri kepenyo fe mhozunu pomare gaza so hari ngulali mikropo vogada tigunu kepuma chagawa so ko haledi utho pe josi do gada chigzati niya deri KETHODIE no chili krebodi se kerkeni nungukile as far as the east is from the west so have I removed your transgressions from you where Yesu pelele gadame uke jo chali gadame uke jo phale gadame lawe kepenyo fe uke jo vas thoswa gada uchike mesa jiswa gada so hari nguli sesie mikropo asa tieze viegobu asa tieze vogada tiguno kimhedi atwa me dotso vowadashi ke kro vowadashi sugoha lady utho pe jogaza sidi ke luka sanu thulike mo sigezari baya deri ugo KETHODIE ngugile koin mi ko kinyo pengu ke thenino Yesu Christa ginu petteri theme ke sa chegada if anyone is in Christ he is a new creation the old has gone and a new has come Yesu Christa ginu theme ke sa chegada so hapu hakim hedi kepenyo fe diu progazunu sigazunu kepugile hawaginu kepenyo fe pose ke progaza hawari chikemetisi agaza mu ubunu uthau kepenyo fugi uthau situle agaza so hanguli chapengu God's word is boundless in its perfection kepenyo fe diwe vitzizo verse hetefesuru to all perfection I see a limit. Pavitsi gaja pette
po thela po bapre ke cha angu thozo utchpie ubum hasilia Jehovah kelle go emeze tenu ke ni khajia Jehovah di khashuk khashgo mechme je temhi tsepes jesia Jehovah kripri mesatsi ke chacheba sia Jehovah jo khakashgo ke tho muputu pray. The law of the Lord is perfect, it refreshes your soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The word of the Lord is firm, and all of them are righteous. Visietso pusha. Musala Davide chili tu gashuwe verse hit the festival no Davide pugaja no diekha gashuwe meya thorzo. Ha vitsi gaja peteri potela bo baya deri no diekha gashuwe meya thorzo. You see. Kepenyo fe die premimimu kideburi ungoshi suha ngulalaya unichinu no presia gata go chiri phla ka sunu phakasa silalari liya ka suha poti pete nungujia sala me popu ka don't scripture is not a shallow pool but a vast ocean zkuyo ponu su segaba suhamo deri zkaja pothela ka ja hewe ka su pusha. Teriegi said denu ugo Martin Luther ZHAPU de Protestant movement said degashu 1517 che po 95 thesis ko sedi Wittenberg Chapel nu gusha snu dashadi Protestant movement nu sedelie tiche die siegi po tesedi Germany nu worms kacha thetsabonu kajami ko KEHOU KRÜTA go mukajami go mozunu bubu vodi bubu pojapu khasha kekela mana po thu gasha Protestant movement se dekasha waliro Roman Catholic KEHOU we mu government se ke ba ko e ugo ni mo kadala po kesha po samman se di bubu pojapu khasha di pojapu khashdi bubu nu po kepelle ha mi haseba gata mi kekra haseba gata ha bubu meliwa je Rikan suaje ke suha pokipu metsunu pobunu pokepelle hawa khawanu gaza meliwanu gaza kila mona me kekra popele di unu ki diba gadala deri poe pugaza no unless I am convinced by scripture and plain reason I will not recant. Here I stand, I can do no other. You see. Here I stand, I can do no other. Martin Luther tepfus sedi KETHODIE ki thagasha hauha kepenyo fadie her dearly agamo kemu kepenyo fadie Visietso gaja suha poe simu pele tu gajala poe pojapu haidi khagasha suha
puli viwe tie ke penye fa dia ha jinuba mo ajinuba tie zatiu no liro KETHODIE purgatory mecha pete jinuba yamo jedo u jinu shuri u kiti kinu shuri bible pozo kamo kini ke se version ke kri ke krabade no ha ko ha sedi nrutso chaba mo ke nanadi no se ke hu kinu for yamo mo ha sedi no nki kru nke lu mje chika thobaga ti sonye bible hebie nvatche ke liye nki kru vatche ke liye mo ha sedi dearly ka mo ka penyo fa dia sedi nki kru mo nke lu mje sele ba mo baga ke hu bori so ha se u ke chok seke the unchanging word ke penyo fa dearly ka mo ha le seke God's word is settled eternally ke penyo fa dia we ke chachela ku krede God's word sustains all creation ke penyo fa dia we hapete pe kruseba God's word preserves the life of his people ke penyo fa dia we potemiko or gosebaya God's word secures our relationship with him ke penyo fa dia we pose ke prorogaju shikame tisia God's word is boundless in its perfection ke penyo fa dia we Visietso ke penyo fa bu go crossedi podie di thalie mu podie bu chatta vogile so atsutina Dio renasde TSALI useu ke chawotsdi keze tsali ku hidia kinye gelilido an vienie pu azze penyole hidia kinye mulida pede keze setalame telanu ugo keze metseke chatsalali nba ke penyo fa die
人给了哈，这里有个不地好来是的，有卡个沙拉贝给朋友发这个，给朋友发丢为个查起啦，库克个他有个系列的，给朋友发丢为嘛不得，被库西巴呀个这人是，给朋友发丢为不听米个，而个西巴呀个这给不哩，给朋友发丢为不是给不罗个这喏，我只给么第四呀个这所谓系列，给朋友发丢为第做个这所谓里么接到，给路喏，喏给朋友发丢是给不罗个这。mo ke penya fadio sega junu ntha kimhi ga zuponu baga utho ufa pressure utho ke zo pressure di ukha ka sala be ke penya feri chasa mo podio giri khasha ke le cheke ni puno across the abu india prepare college india gi thale je mo india bu akelunu ku krebale je ke se metse ke chachale di potela chale dame ke chachale ke kre ke masa ni pu jehova TSALI ZHAPU Zuyie pete nviwe Peseye ni pu no chedo hego pu KERÜSUO ti haunu ke TSALI chega junuri ZHAPU kernunuri ndie kernunuri khagashnuri muroshonuri hebunu kepe kola gelela Peseye ni pu hego के कोथो के लिए मु के सोती हाउनु के नदी मोर शो के जला मोरी पचा पजा बनु नु वोर के हुबादा या लिरो ने के जो वासचे नेरी चे दो हेगो हे खा के सला बिन जिया मु हे खा के सला बि इंदिउ के सियावे हे मे पोपो के ज बु हे तो हे फका सला लेचे इंदिउ की क्रुखेबा के लिए के पहले में ये प्रेली के दलानो ये थाचो को पत्ते नु ये क्रॉस जी ये बुनु के जल्लोदी के नन्नदी इंदियो सेगजा इंदियो प्रगजा सदाई जी देरी थेनु के थोसे के को गबा पोथला के ज मासी के बा मु छथा के वि थोस इंदियो नु जो के ज सुसीदी हे गबु ये खा के सलापी इंदियो के प्रनरी ससे के लेते में ये प्रेजी这些你个皮没事个就弄，你个耳朵些丢了个 view， 木你不就到么？木你写的，你别在也吃这个这，不个把弄是那个 view， 我你不就是基督给弄，不而 view 个别人分这个就，我个那个留不，你都你哩，接到哩，木个查起哩，在也个啥个地，木个过吃哩接，耶稣让你拆下喂，阿门阿门。巴拉里的个别是个是地波设立的。Peteri sibade ugo vorgaja weekend nu Saturday mu Sunday ugo Century Choir and Friends concert tu vor ugo penyos sebade mu sla jedo sedi u zu prepete chesu naga za pisun ju pete chesu naga zu liro ugo ticket zega zunu ke kruhi bis zega zu se kezasi ya ticket zega zu ze petza zabade mu camera de zelema mode sla utz progo kingu mejidi ke KHISE ticket bagajigi ticket Croatia mo nye to nikitsa ticket bundle ko bori PSD se zese je ke se ka sa mo ke krimori zanyo ko thot se ga ba ko nyo ko pe ziri bagajigi nye zanyo ko thola ticket bilidi u ke utz progo ga ma hali ro ke hu bori voli gi open invitation de sala petebu ticket je ke zunu ke KHISE nu ke se ka sa temia vorli ke to merbazo deri mi crowli ro people tikinu cricket su leba gatala no haibata mo kishi deri ugo pum hojri zelimo so biba ikla mon ticket krabam capacity ro krakabala sala peteri kingu mejidi haunu ke kroi bisnu ke se chasiamu ni ke chatigi ugo pastor vimezo lari mu pokikulari se Century Choir members ko ugo mi heta tha ke zie vodi concert ha la meriba mu chali to jaba sala ni ke chaki ugo do jega ba gola pete lari chabaje ke se pete chesi ho pete pezi ho